nagtitiwala. Enjoy life, friends tayo. Enjoy bright, friends tayo. Enjoy life, 91.9, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Enjoy life, friends tayo. Kaya friends tayo. 91.9, friends tayo. Nukarinta pamanatsu ing amano ning Ginoo yang kayanta betamo. Ibusni ta nalangeni ring kay katamong Biblia at miyabe-yabe tamong mamasa, makiramdam at manigaral keniking programang Usapang Biblia. Hello, magrasyang aldo po, maya pagatpanapan po karing kay katamong talapakiramdam at ring kay katamo pong viewers mo naman king Facebook na po. Ini po yung programa ning radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Anong nuka rin? Makapakiramdam tamo tungkol king amano ning Ginoo at talakayan pisabyan ding miyay liwang topic o tema king pamagaral tungkol king Biblia. Yapin po iniing Usapang Biblia. Welcome po king kay katamong programa at ako po yamong Jess Layug at syempre kayabi ko po din ka na akong co-host i-Brother Charles Quiason at i-Brother Boyet Mamukod na po. Abayan nyo kay po kilob ning meto nga oras sa pamakiramdam, talakayan at kwentuhan. Maya pagatpanapon po karing kakaluguran tamong avid listeners at avid viewers king Facebook Live at abayan nyo kay pong pasibayo kaniti pong mauran nagatpanapon nepo bang kanita migunam at magaral king amano na po ning apong Ginoo anya sadyayo no puring Bibliayo at abayan nyo kay po kaniting meto nga oras apamiyabe-yabe tamo. Charles po ini. Maya pa oras po kaya kayo, kareng kaya kaming avid viewers and listeners. At lalong-lalo na po kareng Good Shepherd Perez deng kaluguran kong katekista ka rin. Maya pa oras kaya kayo. At yung na kaya naman po ngayon, bangka nito, po, katadmin naman kaya kayo ing amano ning Ginoo. Yeah. All right. Good afternoon once again, Brother Charles and Brother Boyet. Good afternoon po mo. So pare-pareho tayong pinamdaman itang ayun. Yes. Na pun, Brother Boyet. Maning karanasan mo na pun? Tuturo ko, o bigla ako, Lord ako mga yan, masugwata kay BP ako mga yan. O ni kay mong, agit kitang kabilang kaya kong makayan, tutugon ka. O yan, anak, mga tikoy, ako kaya anak. Ayaw ko naman, magobra ko naman, daramdaman ko rin salamin king cabinet, talagang mga lantuglan. Pero pangaditala po, ring kaya katamang kapatid, may apektuan maragul kaya pong malakas sa lindol, milyari napon po. At sige, tuloy-tuloy tayo, Brother Charles. Pangabagya po basan taya ing metong at chapter ibat po king banal a kasulatan at syuta pa mo rin po kening ebanghelyo na pong San Lucas. At sukataya pong pakiramdaman po at king kaduang dake na po ning programa tamo isundo taya pong pisabyan ita pong discussion ketang makatalagang chapter kaniti pong kagat panapunan kaugnay na pamurin ning pamagaral tamo king Biblia. Alright, so kay bat tayo pong pekiramdaman ning metong chapter ibat king makatuto ka libro ibat po king banal a kasulatan. Well, namnaman tayo po iti at pigo naman king kaya kayong lugar nung ka rin kayo man po ngeni king balema no opisina o king dalan kabang at syuko po king sakyan po at magbiyahi kay bat syempre atin ke pong kutang makabasi king may basang kapitulo at agkatanda kayo pong makyabe makibat karetine po. Malyari kayo pong mag-text kay kami kareng kay katamong text line numbers kempong Globe 0915-954-1303 Kempong Smart 0918-351-8282 at Kempong Sun Cellular 0942-357-4268. Pwede kayo rin pong mag-share karing kaya kayong greetings, comment,
comments o mensahe nung ating kayo pong buring ikutang o topic po aburi yung isuggest na pisabyan tamo kaugnay ning Biblia karen pong numerong arena binanggit na pong among. Makanyan mo naman po maka-live kaya po kaniting kaorasan king Facebook. Akit ya po ing live video king page tamo inya paki-like, i-follow at i-share ya po ing Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM. At kareta pong Manalbena ngening kaorasan, paki-share ye po ing Facebook live stream bandara kaltamo po kening kakatamong programa at akit syula naman po king kakatamong Facebook page ding kakatamong mga labasang episodes. At pakibanggit yun na yarin po ing kayong parokyang Kabibilangan ban kanita adinan taya namang maya pa oras ing kayo pong parokya. At magsilbiya rin pong i-follow ing kekatamong Twitter account na po, ing kekatamong username, yapin po ing @radio_ASF o kaya naman po, paintunin niya mo po ing DWBL 91.9 Bright FM at ing kekatamo pong Instagram account, ing kekatamong username, yapin po ing @ASF Radios. Para naman po karing bisang pa-advertise king radyo tamo, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At kare naman pong bisang mag-donate para king radyo ning Arkidiocese tamo, malyariyo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilagyo pong Joseph Mary Bakay. Atin mo naman pong BDO at BPI accounts, dem pong account names and account numbers, maka-flash la po king screen at makabili king description ning Facebook Live karempong Manalbe online. Dakal pong dakala salamat at ipamalita taya po karing aliwa pang tawo ay atin tamo pong radyo at atin pong usapang Biblia ang makasawop king kakatamong biekasal pantayanan ban kanita po lalo la pang dakal ding kakatamong kakaluguran. Eta na magpatumpik-tumpik ka pa ba, Brother Charles? Ngayon sa Jaita na po yung kakatamong sarili, ban pakiramdaman tayo po ining mabasang kapitulo in chapter 9. Iba't po king Ebanghelyo ng San Lucas niya po. At nung atin ko pong Biblia, king kaya kayong pibale-bale, pwede yun pong kanan at ibuklat, ban lakwas ko po makataluki, karing kakatamong pamamasa. Pakiramdaman tayo pong ngani in chapter 9, iba't king Ebanghelyo ng San Lucas. Lucas Kapitulo 9. Inaus na lang Jesus ding 12 at dinina na lang upaya at kayupayan palwal demonyo. Ampom pakayap king miyayaliwang sakit. Tibura na la namang manaral tungkol king kayaryaning Diyos at pakayap karing masakit. Sinabi na karela, kayo magdalang nanuman king pamaglakad yu. Maski tukod, datukanan, pamangan, salapi o imalan subali mo yung susulod yu. No ka rin mang lugal at tanggapan da kayo, manatili kayo king metong mong bale hanggang kayo lumipat taliwang balen. Nung sakaling era kayo tanggapan, lakwan niya yung bale na ito at ipagpagyo yung nalikabok ka ring bitis yu bilang tutul karela. Meko la ding alagad at mintala ka rin baryo. Panaral daing maya pabalita at pakayapan dala ring masakit kimbalang lugal a pintalanda. Herodes, ing gobernador ning Galilea, abalita na nga nimbage mga palyari. Tutuyang mababali sa pamisip, uling ding mapilan sa sabyanda. King sinubli ang mebyaywan amaminyag. Dingaliwa naman sa sabyanda, king dinatangya ipropeta Elias. Dingaliwa naman sa sabyanda king sinubli ang mebye ing metong karing propeta king minunang panahon. Inya nga ng Herodes. Patabtab ke bataliwan. Uneng ninuiting lalaking babalita ra. At pekikwana ne nga kiti Jesus. Migbalik la ding apostol at belita ra kang Jesus ing sablang depat da. Tiki nala at ila mong kayabe ng mintaking balen ning Bethsaida. Inya nga balura iti, ding dakalataw, tinukila kang Jesus. Tinggap nala at selitanan tungkol king kayaryaning Diyos. At pepakayap nala ding sablang sukat pakayapan. Inyang malapit ning lumbuging aldo, lepitan dering 12 at ngaran. Palakwan nyo na lading tao, bahan mi puntala ka rin balen o baryong malapit balang manintun apanganda at apitudturan.
uling mi kailangan iting lugal. O nga ng Jesus karela, Ikayo mismo di na nyo lang apanganda. ngarang may kibat. 5 lamong tinape at adwang asanding bakal mi. Buri mong mako kami bansaling pamangan para kareng dakal ataong dete. Ating mga 5,000 katao karing lalaking at yukarin. Nga ng Jesus karing alagad na. Paluklukan nyo lang makagrupong tiya 50 katao. Memintula ding alagad at pepaluklukan dala ring sabla. Kinwa na lang Jesus ding 5 tinape at adwang asan. Tinalangayaban mo at pepasalamat yaking Diyos para karet. Piraso na la at saka nala dinwang karing alagad. Bani pamyedala karing tao. Mengan langan at kinabsila. Labi lang adwang kaing ding akat muda ring alagad. Inyang tinipon dala ring tagan karing mga pirasong tinape. Misan, kabang manalangin yon dili-dili Jesus. Lepitan dering alagad. Nino ako agpangking sasabyan daring dakalataw. Nga nang kinutang Jesus karela. May kibat la. Sasabyan da ring mapilan king ikakano iwan amaminyag. Ding aliwa sasabyan da king ikakano i Elias. Dingaliwa naman sa biyenda, king sinubli ang mebe ing metong kareng propeta ng minunang panahon. Nga nang kinutang karela. Oy kayo naman, para kaya kayo. Nino ako. May kibat yay Pedro. Ika in Kristo ning Diyos. Peka panabilin ng Jesus king era sana pa niya biyan iti kaninuman. Nga na pang tinuglong. Sukat yang dumalan da kalakasakitan ng anak ning tao. Tangyan dering makatwa daring gudyo. Ding pamuntok daring pari at ding talaturo ning kautusan at patende. O neng subliyang mie king katlungaldo. At sinabi na namang karelangan. Nung nino man bisayang tuki kanako. Kalingwa na yung sarili na. Pusana na yung krus na aldo-aldo at tukiya kanako. Hulinging ninumang bisang magligtas king biyena, abating neiti. O nanging ninumang mibating king biyena, king uliku, akit neiti. At inyawaring apakinabangan ng tao, nung maging bandi na yung mabilog ayato, o nang mipahamak neman ng mismong biyena. Tunay ala, ing mikarine kanako at king turuko, pikarine niya naman ning anak ning tao. Nung datang na yung abe ning ligaya na, ampo ning ligaya na ning igpa, at ning ligaya da ring banalangel, sasabyan ko kaya kayo, kingating mapilan keti, ay emate hanggang ereakit ing kayarianing Diyos. Kalabas da ring 8 aldo, kay bat na lang sinabi deting bagay. Tiki na lang minukyat Jesus di Pedro, Juan, at Santiago kimbundok-bundukan, ban manalangin. Kabang manalangin niya, minaliwaya itsura, ing lupa na, at meging makasilo kimputi ing imala na. Kabudabud ating adwang tao, ameyakit kasabi na. Ila deti, ri Moises at Elias. Makapiblas laking emunanong kaligayan at kasabi re Jesus. Pisasabyanda ing tungkol king malapit ng pamanupad king parasa na ning Diyos king kapamilata na ning pangamate na karin Jerusalem. Matudtudyang manyaman ni Pedro at ding kayabe na. O neng ni pagising la at ikit daing kaligaya ng Jesus ampon ding adwang lalaking makatalakad kayabe na. Inyang lalakwanda ni Jesus ding adwa katao nga ng Pedro kang Jesus. Maestro, mayaping ketita na. Gawata mo ngatlong kubo. Metong para kaya ka, metong para kang Moises, ating metong para kang Elias. Tunay nang ebalo ing sasabyana. Kabang magsalita ya pa, linto ya ing meto nga biga at tikpa na la. Mitakutan la ding alagad. Inyang mituli dya karela imbiga. Nga na ning siwalang ibat king biga. Iti yay nga nako, ing kanakong pinili, pakiramdaman ye. Inyang tinok nang neng magsalita ing siwala, ikit deng yan namong dili na Jesus. Linihim da ring alagad iting bage milyari, at alalang belitanan ninumang king panahon na ita tungkol king ikit da. Kabukasan, kinuldas laking bundok-bundukan, at sega ng dering tutong dakalataw Jesus. Kinulisak ya ing meto nga lalaking kayabe da ring dakalataw, nga na. Maestro, ipakasabi kong mayap kaya ka. Lawen may anak kong lalaki. Ing bugtong kong anak. Sa salakaya nining espiritong marawak. Biglayang kukulisak. Mangas kadya at bubulay asbuk.
paana sa kita nga lang patugot at eneboring lakwan. Peke sabi ko ka rin alagad mo, ing palwalande. O nga lalang harapat. Nga ng Jesus. Tao kaya kayo, kailan yung kasalpantayanan at karagulyo kasalanan? Hangga pa kapila ning pakyabayan da kayo. Hangga pa kapila ning pibatan da kayo. Kay bat, nga naking lalaki. Dilame kening anak mo. Kabang lalapit siya yung anak, ditbat nening demonyo king gabon. At te pagalgalani, tinabi ni Jesus ing spiritong marawak. Pe pakayap na yung anak at saka na binyekan tatang na. May nga pamulala ding sablang taong at sukarin, king mayupaya ng dapat ning Diyos. Kasalukuyan dapang mga pamulala ding tao, king sablang depat ng Jesus, inya nga nang sinabi ka rin alagad na. Kay kakalingwan nining sabyan ko kaya kayo. Miyabye ng anak ning tao, king upaya da ring tao. O nengerain tindyan ning kabalduga na ning sinabi na. Milihim karela, ban erain tindyan. Mikakuno na lamang ikutang da kang Jesus, nung nanoing kabalduga na niti. Pipapatenda ring alagad, nung nino karela, ing marangal dili. Balo ng Jesus ing isipan da. Inyakinwane ing meto ngayanak, at telakad ne siping na. At sinabi na karela. Ing nino mang tanggap kaniting anak king lagyo ko, ako ing tatanggapan na. At ing nino mang tatanggap ka na ako, tatanggapan niya naman itang mitubod ka na ako. Uling itang malating dili kaya kayo, yaing marangal dili. Nga nang wan. Maestro, may nakit ken taong papaluwal ka rin demonyo king lagyo mo. At bewalan mo ya, uling iya kayabe king grupo tamo. Eye babawalan. Nga nang Jesus kaya, ampong kareng aliwang alagad. Uling ing nino mang elaban kaya kayo, kakampiye. Inyang milalapit na ingaldo ning pangaukyat na banwa. Inari ng Jesus king Lubna, king marap ni Jerusalem. Pepadalayan tubod ang makauna kaya at mintala deti king meto nga baryo ning Samaria. At si Jara ing sabla para kaya. O nengere tinggap karinding tao, uli nga pansingan deking papuntaya Jerusalem. Inyang ikit da iti di Santiago at Juan ay alagad na. Sinabi ra, Gino, buri mo yung patipa kaming api ibat banwa. Ban masilab na dete? Belik da na lang Jesus at sebyana na la. At sinulong na la king aliwang baryo. Kabang lalakad laking dalan, nga naning meto nga lalaki. Tukyan da ka, no kaman munta. Nga ng Jesus. At inlanlungga di nga sunggubat at sali di ngayop. O nang anak ning tao, alayam mang lugal bang pipagpainawana. Sinabi na king metong. Tuki ka kanako. O nang pekibat na niting lalaki. Tuki ko kaya kagino. O nang paborenyo ko pa mong ikutkut kay tatang ko. Nga ng Jesus. Paboren mong dingmete ingkutkut dala ring karelang sariling mete. O nang ika tuki ka at ipanaral may kayaryaning Diyos. Nga na ning metong pang lalaki. Tuki ko kaya kagino. O nang paboren mo ko pa mong makapamun karing pamilya ko. Sinabi ng Jesus. Ingni namang magumpisang sarol at balabalikid yaking kagulutana, eya maging karapat dapat king kayaryaning Diyos. Tigo naman tayo pong ganit ang kakatamong dimdam at chapter 9 from the Gospel of Luke. Okay, so tuloy-tuloy tamo po king kakatamong programang Usapang Biblia at syempre chuta pa po king first part king kakatamong programa ne po. At dimdam tayo po nandin itang chapter 9 iba't king ebanghelyo ng San Lucas at i Jesus kaya na pa rin din kayang alagad ken ni Brother Charles and Brother Boyet, no? At kay batdang asaksihan din kayang disciples detang sunod-sunod depatan ng Jesus kalupan na mo ning pamanuro, ne, pamanaral, pamipakayap ka ring masakit. Ila naman nga ni ding tinubod na, no? So Jesus now sends them out. Nung eko po magkamalimong, inyang pekiramdaman taya in chapter 6 ng San Lucas, karin pinili na nalapure ning 12 at inawos na nalang apostol.
they had been with him together as a group for some time. Yeah. Totoo ito, Brother Charles. Ne? At kaning chapter 9, Jesus, no? He delegated some of his work to them. No? So magumpisa na mo rin ing obra at kasuyuan da rin kayang alagad. At king pamitubod na karela, masala, na ing pagawa ng Jesus karela, yapin mo naman ing akakit ng gagawa ng Jesus. Ne? Ing ipanaral, ing kayarianing Diyos, at magpakayap ka ring masakit. He gave them power and authority over all demons and all kinds of diseases. So bali mo ang kimpong kapamilatan da po rening 12 pong humong. Ni payapot siya naman po ing ebanghelyo kareng miyayaluwang kay lugar at miyayaluwa mo naman tao namang. That's right, no? At kimpamanaral da, Brother Boyet, no, gagawan da iti, mo karing sinagoga. No, karing open space, karing open na lugar, ne, o kaya karing street corners, karing mataong lugar mo rin, like palengke, no, or marketplace. Basta't may ka-opportunity laban manaral ang yang nanoya pang klaseng lugar ini. So, nanoya maning setting, what is important is the preaching of the kingdom of God. That time mong ala pa pong miyayaliwang media platforms ay ating tamong ni kalupa na po ning Facebook, podcast o internet na po. Nung baga, nung nano mo ing available na media kanita, yung karelang te-take advantage. At kahit ang panahon na ito, Brother Charles, ala namang talagang sophisticated equipment king karelang pamanaral, no? Simple mo, ing biya kanita, komplikado, na? Inyang tinubod na lang Jesus, alilang magdalang nanuman king pamaglakad da. So alang tuko, dalang datuka na, dalang pamangan, sa lapi o imalan, malibano kitang susulod da. Mo, bali, sakit naman po ing karalang kay bilidane mong maragul a sakripisyo ing arapan da king pamanokida at pamikasan metong king misyon ing Ginoo. Ining instruction karela ay alang daralan, ne? Mga baldugan mo, king, sukat lamong magdepende king Diyos, no? Traveling light, no? Walo, nung ikay po at ang mama ko kayo na mag-travel light kayo, ne? So, this traveling light also kept them dependent upon God, no? So, kailangan lang magtiwalang lubos king Diyos. So, balik kayong palagay ko po, among, magtiwala naman po ka rin taong mapanyaw at tatanggap king karelang mensahe. At, karin namang etatanggap o mag-welcome karela, ing instruction na namang Jesus, karela is to leave the place, no? At ipagpag ing alikabok karing betis da bilang tutul karela, no? Ela dapat payapektong masyado. The disciples need to go on. Ela pa isiralo, no? Kay ba't nang menaral nung ding taong pupunta landa, edo pansin at ela makiramdam, problema da na itan, eh? But they need to continue preaching the good news, no? At yun namuking tao nung tanggapan ni waling may pabalita. Pero, for sure, no? Karatang etatanggap, they would miss a lot. King pamaglakbe at pamanaral na pong Jesus kambering kayang alagad. Etamo po ay wasan na miyayaliwanala naman po pamangilala kang Jesus ne po mo. Totoo yan, Brother Charles. In fact, dakal na naman kakalat na balita tungkol king identity ng Jesus karin. King Palestina, sabi na rin nga liwa na kinabiya Juan Bautista, iba't king kamatayan. Ring aliwa, sasabihan da king Elijah o metong ka rin minunang propeta, linto at obibalik yan. Ating balita, king popularidad ng Jesus, miras mo rin ang king palasyo ng Herodes. At meging niyang usap-usapan. So, Herodes, yung gobernador ng Galilea kanita, at ababalita na yung mga palyaring ini. So, inya tutuyang may balisa. Iyaman may curious ya. Well, pepatab-tab ke bataliwan nga na oneng nino iting lalaking babalitara. No? At buri na yung akit, Brother Boyet, ti Herodes, buri na yung akit Jesus. I guess buri na yung akit Jesus not because he is sincere. Pwedeng kabudya mo curious. O po, tati niya namang matsurang balak, kang Jesus kalupaning gawa na kang Juan Bautista. Bala mo po mong matetreten niya naman po kang Jesus ne po. Makayanapin siguro, Brother Charles. So kay ba't nung tinubod Jesus, din kayang 12 alagad, well, din tangitang oras ami balikla at mag-report kang Jesus nung nanuing depatda. So pablasang may pagala siguro din yung tinubod na king karelang mumunang mission, kinawa nila pa mo, kareng dakalataw,
bisala sigurong mag-relax o magpainawa at igunaman siguro in karelang meging karanasan. So bali mo ang Kenny, bala mo po tang itamo mo naman ing mapagal, we take time to rest. Opo, tambisa tamong katahimikan mong mag-retrita pa mo at manitin oras para manalangin. Mapanatindi Jesus, baluning kapagalan da rin kayang apostol, no? Kasuin yang abalitan da rin dakal at taong tatakiki karela nung nukarin la, pintalan dalan, At di Jesus naman, era pandala. Tinggap nala at selitan na tungkol king kayarianing Diyos at pepakayapan nala ring sablang sukat pakayapan. Alino po pepalakwan ding tawo mong. He received them with love and service. Dapot dening kayabe na po, when his disciples saw the crowd, King Laweda, istorbula reting da kalatawong areni. Burida nung palakwan ban manintun apangan at apitudturanda. On the other hand naman, Brother Chas, pwede nga sabi dito, well, out of concern da naman karening da kalataon. Perhaps a lacking consciousness da na malyari nung papakanan Jesus ngan. Dening tutuking kaya, rening taong marakalareni. Ban kanita siguro, nala mabengi king dalan o tamakauli na lang, makapagpainawan na lang naman. Pero sabi ng Jesus karela, ikayong mismo nga na, di na nyo lang apanganda. Among, alila po kaya naman mo kaya kay din mong kay may shock din kayang alagad na. Balo da naman na alalang sapat resources o pamangan para ibiya ka rening dakalatao. Kaya ni masubuking karelang kasalpantayanan. At kaya ni mo rin mayakit ing lunos ang pong malasakit ng Jesus kareng tao. Ating mga 5,000 katao, no? Di nga syukarin at ing bakal da kabudya mo 5 tinape ang pong atlungasan. Omong, obat po peluklukano pa po pong makagrupo, tsali mang pulo rin tao. Ban siguro mas organisado ni Brother Boyet at ila magulo at ban mag-enjoy nila king karelang pamamangan na beabe at saka mas mabilis lang bilangan nung makagrupo lang siya 50. Wari in rough estimate is mga 5,000 katao nga so may assemble la into small groups ban kanita malagway tang distribution. Nung balikan tayo tang action ng Jesus Kenny, well kinwanong Jesus ding 5 tinape at adwang asan kay ba't tinalangay banwa pasalamatan ng Diyos para karetin. So piraso na la at saka no dinwang kareng alagad na ban ipamye kareng tao. So bali ini mong kay mong marandam yan naman ni ining amano ngay ni mong during the Holy Eucharist. Correct, no? Especially during consecration. Akitam Kenny that Jesus provides the food, no? But the disciples distribute it, no? So pepakananong Jesus ding dakalatao kapamilatan ding kayang alagad. So king maniting paralan enalamo tirwanan Jesus at pekanan ding dakalatao no ne tirwanan nala namang lessons ding alagad on how they themselves can provide for the needs of God's people. Opo mong at may biyasala naman po dening 12 alagad ban magsilbi as ministers and delegates of Jesus. Maging responsibilidad damo rin po ing pakabsyan ding danupan kalupaning gagawa ng Jesus. Ibetala pa mo po rening adwang questions karening kakatang avid viewers and listeners. Number 1, nino ing gobernador ning Galilea at tutong mababali sa pamisip uling ding mapilan sa sabyanda king sinubliyang mebye ihuwan amaminyag. Nino ing gobernador ning Galilea at tutong mababali sa pamisip uling ding mapilan sa sabyanda king sinubliyang mebye ihuwan amaminyag. Number 2, ninuretang adwang tawong meyakit kasabi ng Jesus inyang minaliwaya aske i Jesus king bundok-bundukan. Ninuretang adwang tawong meyakit kasabi ng Jesus anyang minaliwaya aske i Jesus king bundok-bundukan. Pwede yo pong i-text din kaya kayong pakibat kareni pong text line numbers tamo. Karing Globe po 0915-954-1303. Karing Smart po 0918-351-8282. At karing Sun Cellular 0942
0917-357-4268. At syempre po, kareng manalbe po ngeni king Facebook Live, keta pong comment section, malyari pong ibili karining pakibat yu o mensahe at agnan nyo ne pong pakishare in Facebook live stream ne po. I-type ya mo po in kaya kayong pakibat, kaya be po in kaya kayong lagyu at address o in kaya kayong parokya, ban ma-recognize ko po. Okay, so king katamo pong pamagbalik, isundo tayo po itong katamong discussion tungkol king chapter 9 no ning Ebanghelyo ng San Lucas. At pero bayo po ito, pakiramdaman tala pa mo po ding mapila na paganaka ating kantang Liwanagan Mo Jesus by Ray Malipot. Eko po mama ko, may babalik pa po ing usapang Biblia. Meto nga sundalo maging pari at ngani tangalan tamang tumang meto nga santo. Iyapin sa San Ignacio ng Loyola, balang kapusan ng bulan ng Hulyo, July 31, pagmasusyanin ng Banal na Kapulungan Katoliko ng Fiestan. San Ignacio, yan maning fundador da rin ako sa tamang Eswita, paretang paret brothers sa makabilang King Society of Jesus. May kilala yan naman kayong spiritual exercises, matutunan mo makasalt ng mahirap, ang pamigunam at pamagpag-ugnayan ng Diyos. Ipanalangin tala rin ng gunam, yung karelang pamigya-biya, banakit ng kabulyan ng Diyos, karela, at ang timurin din ng sundalos, ayaw sa tamang yan yung panahon ng mga frontliners, banasundudin ka ng kasuhan, para king kaligay ng Diyos, ipamilatan naman sa San Ignacio de Loyola. Yung radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, kaya tabi-taya naman yung pamagmasusi, yung piyesta ng San Ignacio de Loyola. At iba't po kaya king parokya ng San Ignacio ng Loyola, yung Manibaw, yung Balian ng Porac. Pugayan na kayo man metong masayang piyesta ng San Ignacio. Ini po Reverend Father Juan Danilo L. Dizon, pura parokya ng parokya ng San Ignacio ng Loyola, Manibaw, Porac. Magbalik ka po in usapang Biblia kay ni po King Radyo ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga.
DWBL 91.9 Bright FM at dimdamtaya po ing kantang Liwanagan Mo Jesus by Ray Malipot. At syuta na po king kadwang dake ning programa tamo nung nukarin isundu taya pong pisabyan ini pong discussion patungkol po king chapter 9 ning Ebanghelyo ng San Lucas. Pasibayo po nung bisa ko pong mangutang, mamyeng comments o greetings, makibat kareta pong questions tamo this afternoon o mag-suggest topic kaugnay ning Biblia, aburiyo pong pisabyan tamo, malyari ko pong mag-text kay kami, karing Globe po 0915-954-1303, karing Smart po 0918-351-8282 at karing Sun Cellular 0942-357-4268. At syempre po karetang Manalbeking Facebook Live, kaya pong comment section, malyariye pong ibili ing mensahe yu ka rin at pakishare yun niya naman po ing Facebook live stream. At kaya ben na pong Brother Boy at babyemiya pong pasibayo, kaya kayo iamong Jess Layog. Thank you very much, Brother Charles. Welcome once again king kakatamo pong second part ning kakatamong programang Usapang Biblia. So susundo tayo pong pisasabyan ning kakatamong chapter pinili or makatutukap chapter for this episode na po in chapter 9 iba't king Ebanghelyo ng San Lucas. At apansinan tamo na kareng niya iliwang sunod-sunod ay accounts, Brother Boyet, pisabyan tamo even kareng previous episodes or chapters you see na tuloy-tuloy mo naman yung kilos at dapat ng Jesus at ding tao mimisip lang naman at mga pamulala kareng agagawa ng Jesus inya mag-shift ing pisasabyan tungkol king identity ng Jesus pero ako tang naring Jesus karela ninuyaku agpangking sasabyan daring aliwa. Ating pekibat daring kayang alagad, of course, iti base mo naman, karing madala sa opinion daring tao kang Jesus na iya kanui Juan Bautista or he must be a prophet kalupan ng propeta Elias. Sa bagay po mong alino man po maliking pakibat da uling i Jesus metong neman talagang propeta. Mupin mo kabud propeta migit ya pa king propeta. Inya itang kadwang kutang ng Jesus karelangan na oy kay naman para kaya kayo ninuyako. So kanya may kibat ti Pedro in behalf of the other disciples at pekibat na ika in Kristo ning Dios. He is God's Messiah nepumong, the promised Redeemer from the Old Testament. At nung balikan tamo naman itang meula kanitang minuna lalo na king infancy narrative ng San Lucas oyan mo naman yung sasabyan da kang Jesus. Pasibayo, lintoya namang pamangilali ni kareng alagad, lalo na kang Pedro. So bistaman, palubos ing pamangilala da kang Jesus, pero kilalanan de Jesus anting Mesiya, the promised deliverer sent from God. Pero among ing Mesiya na po mong, dakalupan nitang common understanding about Messiah kanitan Yes, he's not a political Messiah, who will but a Messiah who will suffer, So kapilan pa mo, ing pisasabyan, it is about the authority and power, O ba biglang mag-shift ing pisasabyan about the true nature of his mission na sukat siyang dumalan da kalakasakitan, tangyan de ring makatwa da ring Hudyo, pamuntok da ring pari at talaturuning kautusan. At inipumong taliwasya ketang asahan da ring disipulos, ing pamakisan metong king mission ng Jesus pumasagol. Ating dalan papunta king kaligayan, yapining dalan ning kasakitan, ing dalan ning krus actually. So busal ning isipan tamong kabiguan, magobray nga pong Ginoo. Kapamilata ng Jesus, ing kayang Canaan, yapin mo naman ing kayang sikanan. Ing pamanuki ng Jesus, masyadong demanding. Pamanuki kaya, demanding ya. The cost of discipleship is to follow His way. At nanuya ing way ay ni, pusanan ming krus mo, aldo-aldo. Kang Lucas, kaya taya mo akit itang word na aldo-aldo. Bakit? Uling buri ng ipamalino na ing pamanuki kang Jesus, mo one time, big time. It is every day. Aldo, dapat magsumikap at magpursigita mo at laging maging tapat kaya. Libutad ning kasakitan, ing biyaning metong disipulo, mamagasaya pamurin na makaranas kaligayan.
Siyempre mo, eta naman po literal la pakaintindihan na ini na bala mo mawari, mamusang kang akay mong krus at dutong aldo-aldo, kalupad da po rening mamanataning panaunaning maleldo. But we must learn to embrace suffering uling party na itining kay katamong Kalupad na ning gawa ng Jesus ni Brother Boyet, no? You must follow Jesus, no? Embracing our own suffering and crosses, no? This is the only way that we will ever find life, no? Etamo kumabi hanggat etamo lumakad king kamatayan kaya ben ng Jesus. Nung bagamong dumalanta pa mo po king dalumdum bayo tama nakit sala. Yeah, speaking of sala, Brother Charles, no? Ing tutuking account, makapatungkol yung king transfiguration of Jesus, no? Kay ba't ning walong aldo, dela na lang Jesus ding alagad, ding kayang alagad, king babo na ning bundok, ban manalangin, no? At ikit ding minaliwa aske inyang manalangin niya. So kaya binalaki ni di Pedro, di Juan, ni Santiago, no? Inyang manalangin niya, Jesus was transfigured right before their eyes, no? So the entire appearance of Jesus was transformed into a brilliant radiance of light, no? Meging makasiloking puti ingimalan. Anya mong talaga po ing panalangin maragulya po dadalang pa magbayo kaya katamo. Maniwala tamo po aske magbayo tamo. Magbayo tamo mong. Yes po, at iti bunga ne po ning tune panalangin. It is a result of prayerful contemplation. At lawen tamo inyang minaliwaya aske i Jesus karin king bundok. Aliya magdili-dili keni, no? He was not alone. He was not alone in the display of glory, no? Eya magdili-dili kaya beno keni ri Moses ang papay Elias, no? And take note, San Lucas mo ing kabud evangelist na inabi ning topic of conversation between Jesus, Moses, ang papay Elijah, no? King mismong eksena ning pamiyaliwang aske or transfiguration. Mong, buti na mo mong, o ba't dening adwang arenering akasabi ng Jesus during the kay po transfiguration scene. Nano mo po kayo itang karalang pisabihan daw po. Moses, ang po ni Elijah, ilang wala mo special figure kasabi ng Jesus during his transfiguration. Perhaps, dating adwang areni, atin lang kanya-kanyang re-represent, no? Halimbawa, Moses, re-representing batas, no? Batas ng Moises, at Elijah naman, he represents the prophets, no? So niya po atang sasabihan ng the law and the prophets. Well, we are also reminded of their Hebrew scriptures, no? O nga usan tamong matuang tipan kaya katamong Kristiyano, no? Kaya tangkotang mo, Brother Boyet, nung naning pisasabihan da, well, alilay tang tipong mi papagmarites Kenny. Kailangan mong ipapagchismisan Kenny. Impisa sabihan dahi happening malapit ng pamanapad Jesus, kimburi ng parasan ning Diyos, no? King kapamilatan ning pangamate ng Jesus karin King Jerusalem, King Cruz. So, impisa sabihan da po Kenny mong it is about his departure, about his death, ne po? Yeah, it is about his exodus, no? At ning daramdaman tayo itang word exodus, ingagaga nakatamo Moses, di ba? When he led the people of Israel out of Egypt. And Jesus is the new Moses, no? Tandaan ng tama. Migit siya pa kang Moses, no? Wari Moses, inyang tinipay king bundok, nung atatandaan nyo, at daralan na laretang 2 tablets of the commandments, no? Sinlagya lupa kabang makipagsalita king Diyos, no? At Jesus, king bundok yan naman, no? King bundok yan naman may naliwas ke during his transfiguration naman. Nyapin ni Jesus, ausandeng bayong Moses. Mekad, migit siya pa kang Moses, nga kupin, mas sinlagya kesa kang Moses. Posible mo rin po siguro mong ketang oras sa ita anyang menaliwaya as kay Jesus. He was reading and praying the sacred scriptures. Lalo na at suya Moses which represent the laws and Elijah which represents the prophets. Anya po tapo talagang mamasa, makiramdam at pigugunaman taya ing amano ning Dios sunlag tamo naman pangatawo. Tutuya yan, Brother Charles. Uling mong dakalya po talaga adudulot ang masanting ing pamamasa atamo kayang banala kasulatan akikilala tanya ing Diyos mis
Sa suwapan tamo po king pamagbayo at manakit bayong pag-asa king biyen. Yeah. And after the transfiguration story mo naman, inyang tinipan nila, iba't bundok. Ing ay encounter na metong yung taong sasalakayan ning espiritong marawak, Brother Charles, no? Itang tatang niting taong miki espiritong marawak, makisabi arugong mayap kang Jesus uling, pelalong dening alagad ng Jesus. Alalang akarapat, bahan aso pande ining makaluno sa tao ngayon. So mekad, dinina na lang upaya kanyang Jesus, pero this time, ela maging effective, no? Ede aso panitang tao, lupang matindi ning demonyong sinapi kayan, Wari po mong, di nina na naman pong magpalayas, karening marawa ka espiritu, inyang tinubod na la. Totoo ito, Brother Boyet, no? Inyapin nung lawenyo, lupang may frustrate siya ni Jesus Ken. Sabi na karela, ang gapakapila ning pibatanda kayo nga, So, Kenny, lulto, nakulang la pa rin kasalpantayanan, dening kayang alagad, no? At syempre, Jesus na mismo ing migpakayap king anak. At binyene king tatang na. No? Of course, naning response na ring tao, may nga pamulalala. Siguro Kenny mo, papalakpak la siguro at meglibla kang Jesus kitang oras sa ita. Yan. Aware Jesus na ining amazement na ring tao kaya, no? He's aware about that. Datangin panahon, mo rin maglamat. Ining uling datangin panahon, even his disciples will betray him, no? Akakit ng Jesus ing direksyon no para sa ning kayang ministry. Papunta na Kenny king kayang kamatayan, Brother Boyat, At yun ay king prosesong sasadya na no rin kayang alagad for this, no? But the disciples are unable to grasp, no? Iting amanuan ng Jesus karela at mikakuno lamang mangutang. Sa halip, mi pag-argue la pa no nining maraguldili, no? Which one of them was the greatest? Sa bagay po mong kasasabi na pang Jesus karela that he must suffer and be betrayed. At ding tune tutuki kaya, kailangan ing kalingwan ing karelang sarili at pusanan ing karelang krus. And now, dening disipulos balamo po mi pag-compete la pa nung nino ing peka marangal karela. That means ela po makiramdam masalese. Yeah. At ban malinhawan ng Jesus ing putuna about discipleship, nanong gawa na kinuwane ing metungayanak at telakad na king siping na ating anak, alay pang kamuang-muang yun, no? He's too small to think about, self-importance, di ba? Pero, ing anak, willing niya makiramdam. Willing niya makiramdam yan at mabiyasa, very curious lapin ding anak, di ba? Kalupaning metong anak, ing metong ayalagad, dapat mabiyasa yung magdepende king apong Ginoo, king ega na gana, no? Kalingwan pa yung sarili na, no? Tuturuan ng Jesus karela na ing karelang greatness, ali dapat manibatan king sarili da, manibatan king relasyon da, king apong Ginoo at king obrang mibiye karela, king karelang misyon para king kayariana ning Dios. At syempre, importante yarin po kini ing kababanlub. At itang final lesson king discipleship, Brother Boyet, kitay kitang inyang dengalagad ng Jesus, no? Pipigilan at babawalan itang meto nga taong papaluwal kareng demonyo king lagyo ng Jesus, no? And this must have been frustrating to the disciples. Bakit? Kasi dingaliwang tao na ekabilang king grupo da makapagpalaya siyang marawak ka espiritu samantalang ila sasable man Pero sabi ng Jesus karela, king alide babawalan uling ing ninamang elaban karela naniya kano kakampiya. Nung mayap naman ing agagawa na, ala namang problema. So dapat milakoy tang awsan tamong rivalry, no, pamangalalo, selos, dirya, lalo na kareng magnasang magsilbi king kayarianing Diyos, di ba? Buri naping Jesus, ing dakal na ring makipag-collaborate, maging kayabe na maging talapag-obra mo naman. Agree ko po Ken Mong, dapat matulata pa at i-appreciate ing bage agagawadang masanting ding aliwang tao. Eya pami katagon iniban i-criticize o pigilan king pamanyapat ng mayap.
Masanting talaga ing mipapagsuporta at saupsaw para king ikakayap at ikasulong ning balang metong. Anyway, na inari na ng Jesus king lubna ing munta at marapya king Jerusalem. No? Buri na sabihan, desidido ni Jesus na munta Jerusalem, banarapan ning kayang kasakitan at kamatayan. So, kini na po kanyan mong magumpisa kanyan ing kayang interesting but challenging journey to Jerusalem. Alright. Many ba't lagalilin Brother Boyet? Ba't ti palang yan ni King Samaria, at iyang tinubod ang makapauna ka rin Jesus, mintala king meto nga baryo ning Samaria, oneng, retinggap ka rin ding tao, no? Jesus and his disciples, encountered resistance, no? The Samaritans refused to receive him. Uling, apan sinandang papuntaya Jerusalem i Jesus. Mong, kayong pong kakabasa ako. Malamang kaya ni mong, malambat no po yata ang ating conflict ding Samaritano at Hudyo kanita. Yeah. Kaya tayo kasundo rin mo. At indongalitan kanita ring Hudyo ang pong Samaritano. Para ka ring Hudyo, ding Samaritano, pablasang may kasawala ka ring eda kalahi at may compromise, no? Itang karelang reliyon at balami samutan. Aliwang kapaniwalan, uling kimpamakyabe da kareti. So, they did not have good relationship with them, no? Inya reng Hudyo, iwasan damang dumalan king lugar da reng Samaritano, baling dumurot nala at makabayin karelang lakbayan, Pero pansinantang Brother Boyet, na Jesus, eman pinmimiwas karela, no? Mupin, detinggap. Oy tapu pala mong ing sangkanong bakit elam mikasundure ning adwang grupong areni deng Hudyo at Samaritano. There was animosity between them. At inyang ikit dariwan ng Poy Santiago na edeboring tanggapan ni Jesus karin, no? King Samaria, ing karelang agad meging reaction is pati palang api, iba't banwa, ban masilablareti. Which means to send a destructive judgment on the village, no? Nung eko po magkamaliking aliwang gospel na pumong ay guesting ebanghelyo na pong San Marcos, inawos no pong Buanerges, which means bugasok, dening adwang alagada rin mo. Wow, waling agad lang mapali buridong tambing resbakan dening Samaritano. Pero, alino penusig ng Jesus, no? He rebukes them actually. Dapat mangibabo. Dapat mangibabo itang pamaghiganti laban ka ring Samaritano. For Jesus, that is something that is not appropriate, no? Makayangkop king kayang tuturo. Wari, metong ka ring mawulagang teachings ng Jesus, karela, love your enemies, di ba? Lugaran nyo ring kayong kasalang. So sa halip na isipanan at daptanan mong marok, bakit kang kayapan karela? Okay? At karing makanya na sitwasyon, ang marereject la o tatanggapan king makanya na lugar, at inamang instruction mo naman na binya karelay Jesus, na nung sakali mang alila welcome, king meto nga lugal, nang gawan da kano, ipagpag, no? Ipagpag da ing alikabok, king karelang bitis, and move on, no? Sundo da pa mo rin, ing pamaglakbeda, ban isundo ing karelang misyon. Ay nyamang, no? Medyo ata masakit mo rin po ing maging disipulos ng pongkay. Jesus, no? Dapat, makasadya ka naman, takal kailangan isakripisyo keng pamanuki kang Jesus. Inya ding bisang maging talatukin ng Jesus, ating kaukulang demands, no? Kasi di nga liwa niya, tutukila kang Jesus, uli nga kakit da, nung kayabe day Jesus, lang may paboren king pamangan, Brother Boyet, no? Kalupan ning aranasan dagetang, multiplication of the lobes, di ba? Uling dakalya, papakayap ka ring masakit, makagawa yang mala. Pero, dapat makanya ning lalawan tamo, no? Ing pamaging disipulo, tanda ng tamo, it is a commitment, no? Ka maging disipulo po at among masantinging sitwasyon, o makatanggap kang pakinabang, you must also be willing to experience discomfort, no? Ready ka naman dapat maging homeless, no? Sabi napin, ing anak ning tao, alay amang lugal, banpi pagpainawana, he must be willing to experience the rejection and must be ready to face risks and suffering. At itang kadwang disipulo mong, bisaya naman puntuki kang Jesus o neng atin niya pong kondisyon. Bayo yatuki, paburene pa kanung ikut-kut, itatang na. Yeah, palagi ako, tayo man dapat i-take ni literal, na. Pwede yan namang
makisabi pa mong mayap itang tao na sesene pa mo itatang na ang gaking Mateo bahaya tukin So ang tinamang sasabihan, bisa kong tuki ke ka oneng pangeni, no? Ariyan ko pa yung obligasyon ko king pamilya ko. So reasonable naman ito, di ba? No? Kasi yung buri nang emphasize Jesus kaya niyapin itang urgency, no? Urgency king pamipasyag king kayaryaning Diyos, no? Dakala candidates para maging alagad ng Jesus, no? Kaso dakala pa aliwang concerns, no? Pwedeng business, no? Responsibilidad king pamilya, social obligations, etc., no? Pero para kang Jesus, king pamanuki kaya, dapat tuloy-tuloy at talang maging sumbagal. Mong, bali, halupan na po nitang katlong candidate, maging kay na mong disipulo na, ing sabi na po na, tuki ko, oneng paboreno ko pa mong makapamon ka rin ka na keng kakong pamilya ko. So, ing pipigil po kaya mo, keng kayang pamanukina, apin ing kayang pamilya. Yeah, at ginamit siyang metaphor kenin which is itang sasarol, no? Sasarol. Ingni namang bisang sarol ay dapat balabalikid. Dapat makafocus siya lawe, king lawe na kang Jesus, no? Para king metong tunay disipulo, he seeks to follow the way of Jesus. Ing kayang highest priority, yapin ing kayaryaning Diyos. At sabi yupin po ng din mong na ing pamanuki kang Jesus, metong yang commitment. Tutok yan ing bakas ng Jesus, and this would involve one's whole life. Masaguli ing dalan king pamaging disipulo, but discipleship means pamaging tapat king kasuywan para king kayaryanan ning Dios. Dakal pong salamat among king kakatamong interesting akwentuhan regarding this chapter in the Gospel of Luke. Magposta pa mo po at din ng talang dalan din kakatamong paganaka at inkantang Liwanag ng Aming Puso by Himig Jesuita. Stay tuned, eko po mama ko, may babalik pa po yung usapang Biblia. Pakamalang pong kakaluguran kang Kristo, banwa-banwa, ing banala kapulungan katolika, ketiking Pilipinas, tatagulalig na yung tauling Domingo ning Hulyo, antimong Filipino Mission Sunday. Iting may sabing aldo makatalagaya, ban ganakantala ring makabilang king Mission Society of the Philippines, amituburan iba't Pilipinas, bani daw ning karelang sarili, timpamipasyag king may pabalita, lalong-lalo na karing mga lating balayan king Asia, at karing alwapang lugal king Mabilo Gayato. Tandaan tayo po ing Hulyo at 31, kaniting Banwa, anti Aldoyan Domingo, ing Phil Mission Sunday, ang makitemang Filipino missionaries in active collaboration and discernment with God's people. Ganakantamo yung pagganaka ng San Pablo kay Katamo, abistaman dakal tamo at miyaya liwa, metong tamo pamurin, katawan king metong agino. Yabetala karing panalangin tamo rin Pilipinong Diocesan Priest Missionaries ning Mission Society of the Philippines. Makisan metong tamo at midaon kasupan karela agpangketang agyu tamo. Ing radyo na ning Archdiocese ni San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, at ing kayong talasuyo Florentino Apungdong Galang Lavarias, ing kayo pong Arsobispo, kayan tabeyo kami po, king kapag masusyan ning Filipino Mission Sunday.
Magbalik ya po ing usapang Biblia Kenny Pamurin king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ngani po basan tala ding pakibat yu karetang kutang tamo, makanyan mo rin po ding aliwayo pa pong messages. Happy viewing po kang Esther Pagku Alfonso. Hello, Mang Esther. From Condeo, Lina Alfonso. Flor Rivera. Good afternoon po among Jess Brother Boyet. Mimingat and God bless. At happy viewing po kang Robert Pineda Dingal from Coronada yung Mitra. Magrasyanggat panapon po among Jess Brother Boyet. Mimingat kayo po, potang muli kayo. Yeah, mumuran pa naman yata. Salamat po. From Lota Garcia, hello Father Jess with Brother Boyet. Good day and take extra care always. Thank you, Ate Lota. Thank you, Ate Lota. Thank you po. From Winnie Lopez, maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet. Keep safe and healthy always. Mr. Winnie. From Angelina S. Garcia, maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet. Mimingat tamungan po at may papangadi. Hello po kay kayungan atlu. Kumusta na kayo po? Dakal Okay po mo po. salamat. Kenny ko pong parokya ng Virgen de los Remedios, Yes, oh. Santo Domingo, Minalin. Nepo. From Adela Obhaan, maya pagat panapon po among Jess, Brother Boyet. From Agnes Evangelista Sarmiento. Hello po. Good afternoon among Jess Layug, Brother Boyet Celso Mamukod. And the three of you are all a blessing and an inspiration to all of us regular viewers and listeners of Usapang Biblia. Keep Thank safe always and God bless us all. Thank you, Ma'am Agnes. Thank you, Madam Agnes. From Rose Popatco, maya pagat panapon po among Jess. At happy viewing po kang Andrea Miranda from Porac. Yes, Magrasyang Porac. panapon po kano. From Lota Garcia, number 1 Herodes, number 2 Moises at Elias. From Lina Flor Rivera, Herodes at number 2 Moises at Elias. Congratulations, King Blood Test. From Nilda Serrano, Oy, Nilda. Herodes and number 2 Elias at Moises. From Adela Obhaan, number 1 Herodes, number 2 Moises at Elias. From Coronada Mitra, number 1 Herodes at number 2 Elias at Moises. Iba't po king Virgen de los Remedios Parish, Baliti, City of San Fernando. From Winnie Lopez, number 1 Herodes, number 2 Moises at Elias. From Rose Popatco, number 1 Herodes and number 2 Moises at Elias. Iba't po Kenny King Porac. Yes, Maros. From Vivian Gonzalez, happy viewing po iba't King San Agustin Parish, City of San Fernando. From Erlene Puno Cortez. Yes. Shout out po King Team Borobo, and Youth Catechist of Good Shepherd Parish, Bulaon, City of San Fernando. Manggupit ke pong name tags para King Kumpil. Wow, kasipag. Nagmirenda na ko kanyan. From Angelina S. Garcia, number 1 Herodes and number 2 Moises at Elias. From Net Di Malanta, Ma'am Net. number 1 Herodes, number 2 Moises at Elias. Happy viewing po kang Lizelle Perez, kang Rebecca Rusilio, at makanyan mo rin karing aliwa pa pong makataluki kay katamu. Dakal pun dakala salamat. King Pamanantabe, yu kening programa kang Gilbert Sembrano, and as well as King Biblical Apostolate Pampanga Akba. ASF, Vicariate of VDLR Catechist ASF, at makanyan mo rin po karing aliwa tapa pong kapatad makayantabe, ngeni pong kaorasan, aking kakatamong programa, at dem pong makataluki mo naman king Facebook Live, makashare po king parokya ng among nepo. Yes. King Saint Catherine of Alexandria Parish. Hello po kay kayo man. Church. Happy viewing and listening. John Patrick P. Kayanan. Oh, yung Patrick. Oh. Garda Royo Zapata. And as well as kareni pong aliwapa, Leonel Labador, and as well as kang Monday Okpako, Mandy Malyari, Janet Garcia, Mervin Muan, kang Jen, kang Angel Salita, Yanga Prima, Irene Espino Marcelo, Rain Bunag, Amelia Arqueliano, Marilu Galon Timbang, Elena Parian, Girly Dulu Bonifacio, Ferdinand Bombati, Celine Teniano,
and kang J. Cataliers, Michael D., Marites Lessing, kang Maymay, kang Cherilyn Macalino, kang Jane Rico, Lena Sagmit Sikat, Bandoy Lopez, Christ Rafael, Benju Pelayo, Elizabeth Espino, kang Lirad Tan, at makanyan mo rin po karing aliwata pa pong kayabe, ngeni pong kaorasan, makataluki kaya katamu, in St. Joseph Chapel, Babo, Sakan. And hello kang po. Nicola Frances Timpog. Yes, good afternoon. Deng Rokenians Youth Ministry. Ayan. At takot na tayo pong yamong nung stula puring pakibat, kareta pong kutang. Dakala salamat, Brother Charles, at karing kaya katamong listeners and viewers na may kibat, karing kaya katam kutang at ming padala king karelang mensahe ne po. At happy viewing mo naman po kang happy viewing kay Nino, no? Galing pa sa Cebu. At makanyan mo naman kang Ching Marie Sagoso ng king taga Santa Ines, no? King Bulaon Resettlement, at kong Deo Alfonso, at kay Ma'am Glo Carion, no? And kaya beda po ka rin. So balikan tala po retang kaya katamong question, sabi niya nandin, no? Abi niya ng Brother Charles. Number 1 question, nino ing gobernador ning Galilea tutong mababalisa pamiisip uling ding mapilan sa sabyanda king sinubliang mebye ihuan amaminyag. Pakibat, Brother Boyet. Herodes. Herodes. Our second question, nino reta nga duang tao mayakit kasabi ng Jesus, inyang minaliwaya as kay Jesus king bundok-bundukan, Brother Charles? Moises at Elias. Congratulations. Clap, clap, clap. Okay. Dinan ko lamang maep oras magpakailamong mong shoutout lamang rin kanakong pupils kay catechesis class number 20. Maya po oras kaya kayo anak, mimingat kayo anak. See you tomorrow. Ba, Brother Charles, magadwatan ng banwa. Yes! So, abangan niya pingi kaming second anniversary episode na po. Kaya punto to kita mong pamikit, king katamong programa. So, dakal salamat. Transfiguration. Karing karing ganang susuporta kay katamo adang sawang makiramdam at lalo na rin kay katamong avid listeners and viewers. Yes, tandaan tayo po. August 6 kaya po may kumpisa niyang kapilang year ito, 2020. Yung kasasagsaga na ning pandemic. Okay? So, ariyan tayo ni kapamilatan na ning panalangin. Pamupo sa panalangin. Kilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, mi malugod, pasibayo, peparamdam yu kaya kami, in kaya kayong presensya, kapamilataning kaya kayong banalayamano, lubos kayong pasalamat, kingalang sawa yung pamanantabe, at pamamiyasikanan at inspirasyon, baan manatili kaming matatag, king kaya kaming biye, lalong-lalo na, king kaya kaming biye kasalpantayanan. Ikaginoing sibol ning sablang kalam, ikaying magdalang kapanayan at kapayapan. Palagi po sanang bubuklat din kaya kaming puso, baan mabiyasang makiramdam, at palaging makasadyang tanggap king kaya kayong amano. Pakabsyan nyo kaya po karing kaya kayong banal na salita at gawan nyo kayong instrumento baan ipasyag at apalaganap king kaya kayong lugod at mayap abalita. Mayakit sanang tuto king kaya kaming pangataw at pamidapat-dapat ing bunga ni ting kaya kaming tapat apamakiramdam kaya ka itiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. King lagyoning ipa ang puning anak, ang puning Espiritu Santo. Amen. So magpaalam ta na Brother Charles and Brother Boyet. Last words. Karem pong bisang makiramdam pa si Bayo for the whole episode at niya pong replay king radyo po tapong alas 7:30 ning bengi malyari pong pakiramdaman pa si Bayo nung atagal ngeni pong gapanapon at dakal salamat karing kaya beta mo for this episode at isundo tayo pong babalita pa karing aliwa pang tao ini pong programa tamo abang kanita mas lalo tamo pong darakal nepo. Charles po ni Mamon po kaya kayungan. Dakal pong dakal, asalamat king alang sawang pamanantay beyo po kaya kami. Mimingat tangan po. So milabos na naman po yung neto nga oras sa makabaldugan na kwentuhan. Dakal pong salamat, king kaya kayong pamanantabi kaya kami. At mikiti-kita mo pong pasibayon, makiramdam tamo po keng tutukita mong episode. Ini po yamong Jess Layog, king lagyon na po ning Archdiocesan Commission on Biblical Apostolate. Mamon na po at pasalamat. Hanggang po king tutuki, ini po ing programang Usapang Biblia. God bless you all.